Sanibonani, igama lami uBhili kuhlelo libiza nge-Identical Force. Sibuyile soloko asigive up and begodwa sizitshelile ukuthi asikazogive up endabeni Angelic Textile ngoba loko basithembisa ukuthi ngenyanga ye-6 masele sibuya ngakibo bazokuza nempendulo ezi-right. Sekusikhathi sidlulile bathulile, sikhuluma ngabantu abaphethe zokuvikela abantu abasukumela endabeni zomsebenzi. Inahawo isikhuluma ngayo isatu isatu ifeyile abomama nathi sile kibe ema-ofisini njengoba namhlanje babuyile. Inkinga yaka Angelic it's very serious. Ba thinking lochisi ngikwamukela. Kunjani? Siyaphila. Ngiyakhumbula lesikhathi sePitori seJoburg lesikhathi seJoburg siye ema-ofisini wabo basithembisa nabo abantu besatu ukuthi bazokwenza ngendlela zonke ukuthi niyazithola imfanelo zenu ngendlela bebanrepresenta ngakhona. So nami soloko ngalindako ukuthi ngizakuthola impendulo kuma-emails ayikho into evelako and bathulile. So ngimapha amagadango engicabanga ukuthi mde siwathathe njengoba bakhombisile ukuthi abanandaba nani. Kusho ukuthi amagadango sasiwathathe sasithatha amagadango anjani ngoba sesikhathi eside siyebaphi ithuba ukuthi bathi sibantu bazokuya ngakithi so abasithule bathulile bathi yeah okay akhe ngizwe ngapha ngakuwe ma nani sangiyakhumbula ngikhambe nani lesikhathi siye khona ngale ngeJoburg. So ngithanda ukuthini after i-process engaka lokho sikhambani ithomo ikhamba namhlanje selilide ibanga nabanye asele bakhona ekhaya bayabuza bathi kanti na ithemba lethu ku-Identical Force selishwabalale na ngibona ngasuthi i-Identical Force ayisafuni ukusirepresenta ngathi seyiphuma umoya or yini mhlambe after all those years siloko busy expect ukuthi ngizothola imfanelo zenu njengoba nidlelezela and sibuye nakibo abajameli benu asithembisa ukuthi ngalesi sikhathi akwenzeki next. Mina igama lami ngithandi Mahlangu ngihlala kwaPhahla. Ngibuyile godo la kwa-Identical Force njengoba umnyaka ophelile saya sihamba nabo futhi saya mina eJohannesburg bathembisa ukuthi after i-4 months bazakubuya kithi sizakuthola imali zethu mara i-4 months leyo idlulile. Ngibona ngathi i-4 months iphele ngezitepi zaka-April mara soloko bathulile bathe cabangela ukuthi sithathe amanye amagadango mhlawumbe siye phambili inyanga so ke sibethe ngesoze ngathi libukhalanyana mhlawumbe bazakhe basiphendule ngonyana lapho. Okay. Akhe ngizwe ngapha ngakuwe ma wena ungathanda ukugcwalisa uthini njengoba ibanga selide khulu ngoba umthetho we-Labour Act uyatsho ukuthi abasebenzi mde bavikeleke ngaso sonke isikhathi mde bathole inhlangano ezizobajamela ekumele bebandosela imali begodi njengoba ihlangano leyazange ikhona ukunirepresenta angingatholi imali zenza ama-UIF imali zenza ama-service indirects iminyaka edlulele kuma-20 25 30 iminyaka eminye soloko namhlanje anazi bonyana imali zenza ama-blue card ziyacaca namkhana kwenjani ngoba kuthiwa ikhuwa lelo lihle phansi and labo bebandosela imali every month azange bandlala indima yabo. Ngathanda ukuthini? Mina ngingu-Eni Masango ngihlala kwaPhahla. Ngiberegile kuyo ikhampani yaka-Angie kwababuhlungu ngonyaka ka-2017 athi nasihlukana nababereki ngoDisemba saphuma sitolo sathatha amagadango saphuma sakhamba solo siyemayema sifuna isizo sangalitholi kwaya egqineni sagcina silithola isizo salithola kuBhili naye uyidlalile indima yakhe ngendlela akayidlake ngakho bakhamba baya endaweni yaseJoburg bayosilungisela bathiwa batsho bazokulungisa ngo-April inyanga lo. April indlulile sesikuJune soloko vele silindile ukuthi kuzakulunga maye sithe sibabereki bekade babereka kwa-Angelic ubhuti wafonela uBhili saze sazokuhlangana namhlanje ukuthi sesokuzwa ukuthi uBhili yena ukhambe todwa kwaze wafinyelela kuphi ngoba seside lesikhathi ngoba okubuhlungu ubuhlungu kakhulu abanye bethu sebandlulile emhlabeni. Kwaziwa ukuthi
lokuphetha ngani sithethe ngaside size siyilungisa bazokhona ukuthi bakhona ukudosa nabantwana babo bazobuza bathole lokhu nathi esikutholako. Okay. Mama nawe ngapho nawe bobereka khona kwa-Angelic Yebo. ubereka isikhathi esingangani? Mina 4 years. 4 years. Okay, so njengoba nasenikhamba zikhona imbhampiri nawo abakunikeze zona so lo wakhamba nje azange uthole next. Then-ke mani yokujike labor nithi nokuzama ukuthi nithole imfanelo zenu ezama-blue card batheni nangakhe uthi uyakhumbula kancane? Nangikhumbulako bathi basho kosele size nekhuwa na. Nina nolithathaphi ikhuwa bathi? Size nalo bathi kose kusayinwe. Kufuneka khona la kose kusayinwe khona. Okay. Babukeli be-Identical Force, njengoba ngitshwile ukuthi akusilula ukuthi sigive up and begodi njengoba bachaza ukuthi abanye babo bebasebenze e-Angelic sebashonile, ngisalitsho namhlanje ukuthi akukazi ukubalula siyekelele indaba le, sesiyobuyela nangaphasi kwama-attorneys wethu sikhulume nabo size ukuthi masele inje siyithini, ngoba sikhulume nabajameli babo ebekade babadosela imali every month, sisakhulumisana nabo sithembisa ukuthi bazodlala yabo indima, sibanikeze 4 months bazokuza nemiphumela emihle. I4 months edlulile asikatholi i-email, so imininingwane yabo nakhe ngathi ngiyi-check-e ngisesenayo ngoba khe kwagcweleza la enomborweni zethu kwathathwa. Ngifuna laba ya khe sibafonele sibazi ukuthi kahle kahle bathi banibekephi ngoba imali zona badlile. Sifuna ubafonele bathi manager bathi ngiyophethe lapha eSouth. Lowathengisa ukuthi vele awa zilila zodwa. Babona bayangicala nje. Umphongo bani? awa lezakho sesicala nje Okay. Akhe sisaleni sibalindeni siboneni ukuthi sikhuluma nabo njani, sihlelekile sibuyele emgodbodi. Asikazi ukuphendula nje ukuthi mhlambe kuyobereka njani angithi ngize ngibathole foni. Nangiceda ubathola ngizonikeza impendulo. Dina lokhu nakho ya ngoba abantu banengikhulu uyabona, uthola ngiceda ukukhuluma nalo ngoba kuphinde kufonele ngilo uyabona, and of which kubudisi ukuthi ngichazisele lo ngcono nabaletha ama-representative ngoba nangikhuluma nalo kusasakufona kuthiwa bona uchaza into eyi-1 kubantu abayifix ibudisi ngiyokugcina ngiphendula nabantu abarong. Bekugcina abantu abarong indaba yethu. Ya no, ngiba ningilindeni-ke mhlazana babuye-ke ngibafonile nabafonako ngizobuya-ke ngitshela ukuthi